bwacu butuye ku isi hirya no hino hose bw'abanyamurenge bikurikiranye n'ibibazo turimo tubanje kubaheza mpore aho mutuye mu mpande zitandukanye mubabajwe n'ibihabi bino ruguru twebwe turi mu misozi ya Bijombo turi kuri tere turi aho ibibazo biha bibera bikurikiranye na audio twumvishe ya Kongolo uri Kinshasa birasa n'ivyo duherutse kubona by'abantu bafashe indege bishura indege ku itike yabo baraza baje Bujumbura baza gushimira Perezida Ndayishimiye ku bibe aha yadukorera jewe niko mvyita no kuza kumushimira ku bibi aha yadukorera muri kino gihugu turi mu ntambara zimaze imyaka myinshi muri kano karere zatangiye mu 2016 mu kwezi kwa gatandatu ku minsi 7 nibwo umwijima winjiye muri Bijombo ugenda ukwira hose uhuruka mu Minembwe mu Mibunda za Rurambo none ubu ngubu turacawurimo muri uku kwezi kwa gatandatu kuza turaba tweneje imyaka 10 turi muri ivyo bibazo ikiza kidutangaza n'abantu baza kudukora ku matama nitwe tuhangayitse nitwe tuhaye turira nitwe turi ku misozi nitwe tuhadupfusha ivyo tuhaye tubonera hano noneho twaje kumva abo kadutabaye abo kaduhumurije nibo baba badukora ku matama nka Kongoro n'abandi bafatikanyije ibahaye avuga ngo abaturage ngo begere leta abaturage basange leta abaturage ngo bahumurike ngo mu Bijombo ngo basubire za Murambya ngo abandi basubire ngo za Karingi no guhumirwa hejuru y'ukundi guhumirwa no kwishwa n'uwundi ntiyishwe n'uwabo ico kintu nico kiri mu kubabaza cane kwishwa n'uwo kagutabaye no kuri intambara ziri hano nta ntambara yindi yo kuvuga nk'izijya bapfero batangiye bavuga ngo ni intambara y'imirima ngo ni intambara ya groupement ngo ni intambara y'iki iyi ni intambara yapanzwe na leta ya Kinshasa ishakisha uburyo tugomba gushira muri kino gihugu tukava muri iki gihugu nukuri ivyo abo bishe bonyine mbere bigitangira twarababonye FARDC yatangiye mu 2017 yishe umwana w'abasinga kuri Gongwa tuzi ngo baje kudutabara twari twatewe na mayi ariko baraza baramwishisha inka zagiye zinyagwa mu Mibunda zaciye mu maka ya FARDC zikagenda zikaja mu gipupu inka zagiye zinyagwa hano mu maso ya FARDC zikabacamwo bitwa ngo nibo baturinze kibazigarura ahubwo bakazisendekeza si kenshi si rimwe si kabiri twagiye tubona baza gufata amasasu mu maka ya FARDC ariko umunyamurenga aho bahuriye gusa mu gakomero no kwica no kurasa no gutema Madegu murabazi abikiye hari mu Madegu nta ntambara iri mu Madegu ariko kuvuga ngo abo nibo muhamusanga muhamutubwira ngo dusange twebwe tuhaturira turi ku misozi muratubabaje cyane muratubabaje ko kuvuga ngo uriya mukecuru w'imyaka 100 n'imisago bikiye hari mu Minembwe aho none uko avuga ngo umusore wiwe umuhungu we cyangwa umwuzukuri we ngo asubire mu Karinga musange asanga uwishe karaga gakecuru kameze kuriya ako nagashinyaguro twe turi kuri terana dufite ibibazo bikomeye Gisegeti yamaze kubona ko wenda atosangira atorya n'amaraso y'abanyamurenge wenyine yiyambaza abarundi yiyambaza intera hamwe yiyambaza amoko yose atuye muri Afrika niko novyita yose ari hano ivyo muhaye muvuga ngo nta intera hamwe ziruzuye hano P5 iri hano kandi tuzi ko yaje iciye n'iyi wanyu muri mu migati muri mu mamodoka timuzi ivyo twaduhura navyo hano no kuvuga ngo ivyo bintu biradutangaje intera hamwe ziri muri kano karere intera hamwe ko zirisha abanyamurenge zimwe zakoze amarorerwa mu Rwanda nanone n'ubu nizo ziyazi yakora muri kino gihugu cacu umuziro nyine no kubona uwitwa umututsi ibyo ko biraba hano Ndayishimiye mugiye kumushimira yarishe bene wanyu barumuna banyu baracari kuri zero baboreye ku misozi mugiye kumushimira ibyo ngibyo twarabibonye abarundi bari hano ko baratwisha ko baraturasa umunsi n'undi uko bukeye nuko bwije gusa
icyo ngutangariza ni uko muri kino gihugu tutazakivamo. Timuha murwana n'abanyamurenge, murarwana n'isezerano, murarwana n'isezerano, inzirakarengane iteka ryose iyo zihohotewe bigejeje aho ngaho, Imana izibatabara kandi Imana izibaba hafi. Mwakoze mu jisho ry'imboni ry'Imana muziboneraho. Ni ukuvuga ngo abaturage turacahari, turacakomeye, turacari kumwe n'Imana. Wenda uko mutubona mudusuzugurisha ijisho ngo ntaco twoshobora, ariko Imana izaturwanirira irahari. Mu minsi mikeya uzaza gutanga indi audio unyomoza bino ndabizi, kandi nkubwire ko abanzi baba bazamuka uko bukeye n'uko bwije, niko Imana nayo yayikusanya imbaraga zayo kugira ngo dutabare. Abajenesi barahari, ni benshi, baruzuye, ntitwokwagira abajenesi, ntitwotanga amaraso yacu ngo twishegure baje kutwisha, naho baba batwishira ko badusanga naho turi, ntibyokunda. Ibyo bitekerezo wahaye uvuga, ubibwira abo musangiye, ariko twebwe abaturage tuyoboye hano muri Bijombo, ico kintu ntabwo twagikora. Kurashukika, abo ushuka urabashuka, ayo maraso uzayabazwa. Murakoze kuguma kwiyama bene aba bantu mu bidufashemwo, ubuvugizi mugume mu bukore hirya no hino, turebe ko Imana yadutabara. Muraho banyamurenge, muraho neza. Nshatse kongera ijambo hejuru y'iringiri wacu amaze kuvuga. Ijambo uyu muntu yabeshye, abesha avuga ngo abanyamurenge ngo hari bamwe bagiye muri leta, ngo bari muri leta, ngo none ngo n'abandi bagume bazi leta nta kwisigira. Urabeshya ikinyoma. Ni wagiye, ni wowe washutse, niwe duhaye turirira. Uwo ni umwanzi kimwe nawe. Tukubwire yuko nta munyamurenge umunyamurenge nyako ufite ibitekerezo by'abanyamurenge, uzi icyo yakorewe na leta ya Kongo, wisa kandi agasanga leta ya Kongo kibishoboka. Uhawe ugenda n'uwo washutse, wowe uwo washutse umushukisha ibyo uvuga n'akanwa kawe n'abakabyemera. Ariko abagabo bafite ubwenge bari hano muri Bijombo, ntugire ngo turashukitse. Dufite ubwenge, turi bazima, nubwo turi ku misozi dutewe, ariko tuzi ko Imana izodutabara. Ijambo ryongeye ushobora kuvuga ni iringiri. Usarire FARDC yazanye intambara yo kutumara, iraroha ifungana amasoko, iravuga ngo kandi turabwira amahanga tuyatabariza. Mureke kumva uwo muntu, ariko twebwe turatatse. Yafunze amasoko, ntawe urya umuntu, ntawe ubona isabune, ntawe ubona isukari, arabifunga byose n'umwambaro n'akantu kose. Ibyo bintu byose arabifunga, amaze kubifunga aravuga ngo ntitukarye, ntitukamwe, ntitukabeho. Ariko siwe Mana, turasabira amahanga ngo mudutabare, mudukizeho uyu muntu, uyu mwijima wa FARDC yadushizeho, amahanga mudukureho. Nubwo turi mu kuvuga niyenda mukagira ngo twebwe turi abaturage ba Bijombo, nitwe duhaye tubabwira twicaye muri Bijombo, kandi muzumve muri amahanga mudutabare. Icongeye tugiye kubabwira, twiyamye aba bantu bahaye bazana ikinyoma hano muri Bijombo. Aba bantu bagende bagumana ico kinyoma cabo, bariko bararya imikate, bariko bari mu imodoka zabo, iyo bagiye kugurisha ubwoko n'amaraso y'abanyamurenge barayagurisha kugira ngo niho babona ibyo batunga n'ibyo bambara n'ukubaho kwabo. Ariko abanyamurenge bazabaho. Mugende mu batwiyamira abo bantu, bagende ayo maraso banyweye si makeya, bariko gusa kunywa amaraso y'abantu ba Bijombo. Mugende mwirinde mwa bantu. Wowe batanga iyo audio, ugende usubiza iryo jambo aho warikuye. Turakwiyamye kandi turakwiyamye. Ahasigaye twebwe turabana ba Bijombo, turinzi kuko twarinzwe n'Imana, kandi Imana ituriho. N'ubu ngubu turayisenga, turayifite, n'ubu ngubu izaturinda, nubwo turi ku misozi tuzi ko tuzayivaho tugasubira mu mazu yacu. Ahasigaye murakoze mutwumve, kandi ijambo twari dufite n'iryo ngiryo. Murakoze. Iziri kodi zose zigere kuri Kongoro. Uriya mugome niwe nashatse gusubiza, n'abandi bose bakora nkawe. Mumfasha bazi kubitambutsa babimugezeho. Uwo muhemu ni umuhemu ubabaza abanyamurenge, utoneka abanyamurenge, kandi niwe utubabaza kuruta abanzi bo kutwica n'ibyabo.
ni ibyabo, ariko ikibi ni uko uwo kadukije, uwo katuvuganiye ari we ufashe iya mbere kugira ngo atwice, kugira ngo adusebye, kugira ngo ahinyuze ibyo abanyamurenge bahuye nabyo. Ibyo uwo Kongoro munkorera ibishoboka byose, izi rikodi zimugereho. Jewe ni ibintu byose nabonye, ni ibintu nabayemwo, kugeza n'igihe nabimeneyemo amaraso. Ndabizi azareka kwirirwa ahenda abantu, arahenda abandi. Iciza twabonanye FARDC ni ikihe yabashe kudukorera n'ubu ngubu ko bari hariya. N'abicanyi bahura n'ikigori bakagitema, bahura n'igitoki bagatema, inzu bagasambura, inka ku barazirasa. Abo bantu borengera nde? Bafite itsembatsemba rihera no ku kigori kuzamuka, bakica abantu bakamara, bakumiriye abantu, babakatiye amarezo kugira ngo abantu batabasha kubaho isi kurikirana ibibazo. Bafunze inzira zose zirengera abanyamurenge, barazikinga. Kongo, ubwo uri umugabo kingura ziriya nzira zakinzwe, uzikingure tubone icyo wakoze, tubone icyo wakoze. Kari wowe uzugara ugafata mbarigongo, wicisha abantu inzara, wicisha abantu ibyago byose bibaho. Ngo nibategere FARDC amaboko, ngo nibakire FARDC, ngo nibayije muri FARDC, ngo ni umubyeyi wahehe umwicanyi. Uri umwicanyi cyo kimwe na FARDC. Igihe kizagera uzakubitwa intabe mu gahanga, hazasigarwa azagucira urubanza, cyangwa uzahunga umurenge ubutazongera kandi no kuhabona, no kwitwa n'iryo zino zoza usigara utinya kugiyita. Nabo bandi bagenzi bawe nimugaruke, mureke kuba abahemu, nimugaruke muvuganira ubwoko, mureke kuba abahemu barusahurira mu nduru, ngo niho mukira. Nta bukire muba mushaka kwa Gisegeti, nta ciza muba mushaka kwa Gisegeti na Ndayishimiye. Ubwo ni ubutunzi, ni umurage mubi muba musha kuzaraga babavukamwo. Kongo, ubwoko bwarakugaye, bwakuhinduye ubusa. Uri n'ubusa, turi umugabo. Yuza ko umugabo wararengeye ubwoko nk'abandi bose bariko bazira ubwoko kugeza no munsi. Mushikiriza no marikodi kwa Kongoro. Sebagabo bari abana bose bari mu ngoyi, bari abagabo bose bari mu ngoyi. Ziriya mfungwa z'ubwoko bwacu bose baboheyo Kinshasa, ninde wabasheguyeyo? Si Sebagabo? Si wabajanye abatumwe n'amasunzu bakarenganya abana b'inzirakarengane batazi niyo politike ziba? Siwe? Ariko mwabagabo mwe, nimureke gutoneka abanyamurenge, nimugezaho ibyatubayeho, nimureke gutoneka abanyamurenge, nimureke gukora abanyamurenge mu bisebe. Murakoze. Tubona n'aba bagabo izo bagenda bakora, nicyo cyatumye natwe twumva ko tutoceceka. Tsemba muhagurukanye kugira ngo mutsembe umunyamurenge, mumukureho, mumwirukane, mumwangaze, mumuca hinduka igicibwa mu isi. Timuzabigeraho. Turiho, dufite Imana y'umurenge, dufite Imana ihora iturengera, dufite n'abagabo twarabyaye. Abanyamurenge tuzirengera, tuzikuraho agasuzuguro. Kandi gutabarwa kw'umurenge kuzabaho. Kongoro bireba, n'abo bandi bose bambari banyu, n'abariya bose ngo nibamanyota, ngo nibande, n'abariya bose bajanze koyi birirwa bifotozanya Kinshasa, ngo bariko baravugira abanyamurenge. Bagome mwe, nimugende. Ubwo bugome ntabwo Imana izabitura icyiza, izabitura ikibi. Murakoze rwose. Dubu ahagaze arangajwe imbere na General Sematama, tunabaha pole ku bibazo byose mugiye mugira biremereye, n'umukingo uremereye muhagazemwo w'ijoro n'amanywa munyagirwa.
ariko mukanga kurekurira ababyeyi ngo mubaheze abicanye mubaheze abagome. Nimuhagarara, Imana yo mu ijuru izabarengera, izabahagara ku ruhande. Ukuri kuzatsinda, ukuri kuzatsinda. Abanyakinyoma bose bazatsindwa. Ndayishimiye azatsindwa, Interahamwe zizatsindwa, P5 izatsindwa, Kisegeti we ntituvuzi we ntaraye ntazanabaho uwo mugome. Turashimira Intare za Sarambwe, turashimira FC irangajwe imbere na Colonel Nanga. Nimugende muri abagabo, nimuhagarare murengera ubwoko, nimuhagarare mukureho ubwoko agasuzuguro, nimuhagarare mukureho ubwoko akarengane, baba Abatutsi baba Abanyekongo bandi bafashwe bugwate barengana, mubakureho agasuzuguro. N'ubundi nuko murebera, ese ibi biganiro zitoha, nimubikore mukorana akazi, mufunge ivise zananiranye gufunga, muzifunge Gisegeti yemere. Mureke kubembereza, ntacyo mwamubembereza. Ni ingoma y'abicanyi izana abandi bicanyi bandayishimiye kugira ngo baje kwica abantu babamare. Iriya jenoside muri ko mukora, Ndayishimiye na Gisegeti muri ko mugenda muzana ibitero bituruka imihingo yose y'isi ngo muze kwica Abanyamurenge. Timuzabigeraho. Abanyamurenge babyaye abagabo bazarengera ubwoko. Nubwo mwafashe ibyo bivume muri mu kugenda mwifotozanya nabyo, mugenda bibasukura, mugenda bibagira abere, twarabamenye muri abahemu bafashe inkota yo kutumara. Amadubu n'Intare za Sarambwe, nimuhagarare bugabo, nimuhagarare bwuma, murengera ubwoko, mutitaye ko kubyo biriya misega igenda ivuga bitagira aho bihagaze. Abanyamurenge mwese aho muherereye ku isi, reka twongere tubaramutse kandi tubahereze impore ku bibazo bikomeje kugariza Abanyamurenge cyangwa se bikomeje kuba ku Banyamurenge, tubiterwa na leta ya Kinshasa ndetse bafatikanije n'u Burundi n'abamercenaires n'abatanzania. Ndetse kuri none hariho mu karere k'Indondo harimo haravugwa yuko harimo ingabo za P5 ari ingabo zanze ubutegetsi bw'u Rwanda, baja kwiyunga n'Abarundi, bakora training mu Burundi, biyunga n'Interahamwe, bazamuka mu misozi miremire kuja kurasa Abanyamurenge. Dutanze mpore kubera drone yabashije cyangwa se Sukhoi, nabwo nta nubwo ari na drone, ni Sukhoi yiriwe irasa mu karere ko mu Minembwe, irasa mu isoko, irasa ku Kiziba, irasa ahantu henshi hatandukanye. Pole cyane ku bari ku misozi miremire ndetse n'abafitanye isano n'Abanyamurenge bose muri rusange, dutanze mpore. Iyi audio yanje nkeneye kuyivuga bitewe n'uko twakomeje kumva ibintu zabicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'amaudio y'umuvandimwe, reka mbyite gutyo, nubwo yahoze mu Banyamurenge ariko ubu nyine akaba akorera igihugu ca Kinshasa kugira ngo babashe gushira mu mugambi kwica Abanyamurenge, ariwe Kongoro Jacques. Mwumvise ejo bundi avugiye audio yuko abwira Abanyamurenge ko bagomba guhumurika, ko leta ari maso ibarindiye umutekano, agera ku rwego rwo kubakangurira kuvuga yuko bagomba gusubira mu bice leta yahungabanyije, yasenye, arizo za Karingi ndetse na za Mikenke n'ahandi. Agaragaza yuko nta mugambi mubisha n'umwe leta ya Kinshasa ifite kugira ngo ibashe ngo kwica ngo abaturage, nk'uko amajwi amwe n'amwe akomeza kubivuga, aho yaje kwita yuko ababivuga babivugishwa n'uko ari politike bakoreshwa. Yaje kurasura avuga yuko ari u Rwanda rubiri inyuma. Banyamurenge mwese aho muherereye, ndagira ngo uyu munsi mwiboneye yuko
ibyo Kongora avuga, ibyo Bangarura bavugaga mu by'ukuri ari kinyoma, kuko iriya ndege ni iya leta, iriya ndege ni iya Kinshasa, yoherejwe na Kinshasa, yatanzweho briefing na Kinshasa, nibo babipanze, nibo bavuze ngo reka bongere baje gusenya Abanyamurenge. Rero sinzi ahantu iyi mvugo ya Kongoro yohurira n'ibi ngibi icaza kubitubwiraho, nimba koko amaso yatubwiraga leta ifite ari amaso yo kuja kurimbura Abanyamurenge mu gace ka Minembwe, ari amaso yo kuja kurimbura Abanyamurenge bari mu gace k'Indondo, ari amaso yo kurimbura Abanyamurenge aho baherereye ku isi. Simbizi nimba ari aya maso yatubwiraga. Numvaga ashishikariza cyane abaturage bo Banyamurenge kudahungabana no kutagira ubwoba no kudatinya, ngo kuko leta we ku giti ce nka mujyanama wa leta cyangwa se wa Kinshasa cyangwa se wa perezida wihariye Antoine Gisegeti, agaragaza neza yuko nta mugambi mubi kandi hagiye gukoreshwa, ngo mwumvisha avuga ngo hariho uburyo bwinshi bwa mekanizme bagiye gukoresha kugira ngo babashe kugarura ngo umutekano, kugira ngo babashe kubana n'abaturage neza. Mu by'ukuri murumva yuko ibi Kongoro yavuze nta kuri guhuriyeho na busa. Iki nico kinyoma. Niyo mpamvu twobabwira kuko ibi Kongoro avuga ari ukubarangaza, ari agashinyaguro, ari ukubesha, ari ugutuka, ari amabura kindi, kuko ahantu ari Kongoro arafunze, ntabwo afite ubw'inyamamburiro. Nubwo bamureka akagenda akaja i Burundi, ni nko kuva mu kigo winjira mu kindi, kuko iyo uvuye Kinshasa ukagera i Bujumbura ni ukuva nk'uwova muri Makara akaja Ndoro, byose ni pirizo mu zindi, kuko Kongoro ari mu bantu badashobora kuba baba bakivuye i Kinshasa ngo baje gukora imirimo yindi isanzwe yabo, wenda ngo bayikorere mu bihugu bitandukanye, kubw'impamvu z'uko yamaze kwihindura umwanzi wa benshi. Akagerekaho noneho no gukomeza gushinyagurira Abanyamurenge, aho yaje gusobanura avuga kuko ibiri ku Ndondo ngo hariho Abanyamurenge ngo babashije ngo kuja kwiyunga ngo na P5. Rero iyo yarahakanye, yavuze yuko yabagiye kwiyunga ngo na Colonel Woyise Koboyi, ndetse ngo na leta ngo banze ngo imiyoborere ngo mibi ngo y'abaturage cyangwa se ngo yatwirwaneho, ngo kubera yuko ngo bafatikanyije ngo na Red Tabara. Arahimbaguza, avuga ibitari byo, avuga ibintu bitari ku murongo, aravugishwa, abura ico avuga, apfa kuvuga. Sinzi ko nambasha kuvuga imvugo ziwe, kuko n'imvugo zidasobanutse, n'imvugo zizimije zitumvikana, imvugo z'agashinyaguro, zo gutukana, zo gusenya, zo kurimbura, imvugo zo gushinyagurira ababyeyi n'imfubyi n'abapfakazi, imvugo zo gushinyagurira akarere ndetse n'abagatuyemo bose, ndetse imvugo zo gukomeza kuhembera amacakubiri, harimo derasinema, harimo discrimination, harimo ibintu bitandukanye by'uburyo ubwo aribwo bwose bwo kugira ngo babashe gukandamiza no kugira ngo badistrere leta, ndetse no kubadistrere amahanga, bayereke kuko ari Abanyamurenge, bagende bavuge yuko ibo ubwabo nta kintu na kimwe babaye. Nka kuriya n'ubundi mwabonye iriya delegation yagiye i Burundi ija kuvuga yuko Abarundi bagiye kwishimira kubera kuko bagaruye umutekano ruguru. Bari hari ibikoresho Abanyamurenge. Muzamureka gutinda kuri bene aba bantu, kuko aba bantu bafite ico bahize, bafite n'uburyo baba bakoramo, kandi barahagurutse. Mwigeze kumva uwitwa Douglas, umuhungu w'Abadahugwa, yaravuze ari muri Amerika, aravuga ngo yaragize igihe kinini ngo yihishe, ngo avuga ngo acecetse, ngo ariko bunyine ngo arahagurutse. Ntabwo ari bo wenyine wahagurutse. Mwabonye ba Charles Nteze, mwabonye abatagaza bavuga, abo ngubu bahawe ijambo, bahawe intebe, ariko n'intebe mbi, n'intebe idakwiriye kwicaraho umugabo w'umuhemu, n'intebe itari kwiriye kubaho Umunyamurenge. Umunyamurenge yari afite ahari, yari afite icakimuriza, yari afite ikimuraje inshinga, yari afite ikimubujije amahoro. Ariko uyu munsi wa none biteye isoni. Banyamurenge muri hirya no hino,
nimba koko leta ifite kuturindira umutekano, iyi siko yaje kugira gute? Isiko irasaba abakecuru, isiko irasaba abantu mu isoko, isiko irasaba abasaza n'abana batoya. Mwigeze kubona bavuga yuko hariho umwana wahahamutse, hariho abantu benshi batakiya bavuga, hari abantu benshi batakifite umutima utuje? Ni ukuvuga yuko iyi ni leta niyo ibikora. None kubera iki tuza duhora tuhumye mu maso abanyamurenge, tugahora twumva yuko ibyo bakongoro bari kuvuga ariko kuri? Ninde munyamurenge waba ukicumva kongoro? Ninde munyamurenge waba ukicumva ngarura? Ninde munyamurenge waba ukicumva abana bagabo ba nyamwanga mwabo, abagabo banzi wabo, abagabo banze ba nyina, abagabo banze base, abagabo banze ababishwa babo, abagabo banze babyara babo ba nyirasenge? Ninde munyamurenge waba ukibyumva akabeshwa ngo leta ngo iducunge umutekano? Inzira barazifunze, tutakibona amasabune, tutakibona isukari, tutakibona umunyu, tutakibona imiti. Abasaza muheruka kumva baheruka kwitaba Imana mu Minembwe, bitavye Imana batewe na za drone, bitavye Imana ari uko bamwe babuze imiti, bitavye Imana ari umukeno, ari ukubura uko bagira, ari ukubura inzira zo kuja kwivuza, bitewe nuko ni wacu imurenge murabizi kuko nta mabarabara, nta modoka ziyagera, nizahagera ziciye epfo mu Rusenda n'ahandi barahaburutse. ubu ngubu ntaho bakinyura. Mwamara mukagenda mugacicika mukavuga ngo bakongoro bavuze, bari Kinshasa bariya ba Ruherangabo ngo bavuze, ngo ba Jean Sikoyi bavuze, ba Rukema Levi ngo bavuze, ngo bande ngo bavuze. Mwabonye yuko bamariye abantu mu mugozi, abantu bashiriye mu mugozi Kinshasa, abajenerali ngabo bari mu mugozi binzira karengane, ngabo bamutware barabafungishije kandi aribo bakoranaga nabo, ngabo bande ubugambanyi bwabaye ubugambanyi bwabuturuka mu banyamurenge babahimbira abandi binyoma bitabaho. Mwamara mukicara mugacicika mukavuga ngo nuko nyine ngo twumve ngo tubakurikire ngo ko murumva muri kugana hemwe abanyamurenge. Mureke gukurikira zino mvugo, mureke kwita kuri kongoro. Twamaganye kongoro, twamaganye imvugo ziwe, twamaganye nimba yaragiye kuja kuguhaza inda ye ntagenda yihaze, natwe tuko turagiza byacu turabifite, ariko turekera amahoro, areke kubesha, areke kuvuga yuko abantu babayeho, abantu bacunga umutekano na leta, areke guhakana ingabo za P5 kuko ntari kuri furongo wenda ngo amenye ngo abarwanya baribo. Ntabwo ari biriya no kuzimiza, kubera yuko azi neza kuko ingabo za Kayumba Nyamwatsa n'intera hamwe zimwe Tawimbi yavuze kuko yasezeranije i Burundi ubwo yafungurwaga. Wenyine yarabivuze, hari yageze Kinshasa arabivuga ngo agiye kuzofatikanya n'intera hamwe kuja kurasa u Rwanda. Ariko u Rwanda kuri none rwahindutse indondo, u Rwanda kuri none rwahindutse rwitsakuku, rwahindutse mu mikenke, rwahindutse mu Karingi, rwahindutse mu Mibunda, rwahindutse hari hose hasenyutse. Hariya niho bari mu kuvuga ngo ni rwo Rwanda, hariya niho yapangiraga kuja kwica no kurimbura. Uyu munsi bari mu nama Kinshasa ihujije ba Nyamusara, bihujije umwene Habyarimana, ihujije bakayumba, ihujije delegation zabo na Batawimbi n'abandi, kugira ngo babashe kuzuza umugambi wo kugira ngo baje bashaka indi strategy yo kugira ngo baje kwica abanyamurenge babamare nizi za drone nizi za Sikoyi babibohereza hariya. Nimuhaguruke tuvuge, nimuhaguruke twamagane ibi bikorwa byabikorwa n'aba bagizi ba nabi badukomokamo abanyamurenge. Tureke guceceka. Nimba nabo baravuze ngo barahagurutse ngo baje ngo kuvuga, bari mu gutuka Charles Sematama, bagatuka bahoraga batuka General Makanika tugaceceka, bagatuka Charles Sematama twaracecetse, bari mu gutuka twirwana bayihinduye Red Tabara, ntabwo bakira abana abanyamurenge. Ejo bundi mwumvishiye audio Kongora avuga ngo nibitandukanye n'abaturage. Nibaza ukuntu umuntu yo gutandukana na se, bakaragira ngo abantu bose bazamera nkawe, wanze se, wanze na nyina, wanze banyirarume, wanze basekuru n'ababyara babo n'abanyirasenge. Bari abana bari kumwe n'ababyeyi babo ngo arimo arabakangurira gutandukana n'ababyeyi babo ngo bikunde byemerwe. Ibi bintu rero tugomba kuvyamagana, tukavyamaganira kure. Mureke kumva imvugo zabo, muza mubategera ni mumara mu banyomoze, muza mubategera ni mumara mu bange, mubabwire nabi, mubabwire baje kure y'ubwoko kuko n'ubundi barabwanze. Ariko ntibakazosubira kugira imvugo yo kuvuga ngo ko baraja kwihanganisha abanyamurenge, ko murabashinyagurira, muradushinyagurira. Twarapfuye turabizi, ariko turahagaze bwuma. Hazasigara umwe ariko azarutsinda urugamba, hazasigara babiri, ayo ni amahirwe akomeye, hazasigara batatu, uwo ni umugisha udasanzwe. Ariko bazasigara bose bazabasha kubaka kiriya gihugu kandi bazacubakana ishema. Niko Fande yasize avuze ngo bazarutsinda urugamba kandi tuzarutsindana ishema.
uko muzakora kose. Ba Koloneli Rugabo bavuye muri Canada n'abandi bavuye hirya no hino. Perezida wacu His Excellency Kanyiki yavuye muri Amerika, yasize ibyiwe, yasize akazi kiwe keza karuta ka benshi bari hariya muri Amerika, ariko araza kwitanga, aza kugira ngo abanyamurenge bapfane nawe, aza kubona yuko tubasha kurya ngo asinzira ababyeyi biwe bari gupfa nabi, aritanga. Ariko abandi ubu ngubu bitanze gusa kubera inda zabo, ngabo bari Bruxelles ba Jean Sikoyi ngaho na Enoch Rubera ngo bagiye ngo kuvugira ngo guhakana ngo uz'abanyamurenge babavuga. Mwemwe mwabantu mwe mwabaye mute mwagaruye umutima, imitima yanyu yabaye akihebwe, imitima yanyu yabaye gute, imitima yanyu yibagiwe ababyeyi babonkeje, imitima yanyu yibagiwe ababakujije, ababigishije, ababagize abo muri bo bababumbabumbye bakabahindura abagabo. Mwaribagiranye, mwaragiye nuko nyine mwafashe inzira y'ibumoso, muravuga ngo mureka ariyo mufata mubashe muje kwica ngo abanyamurenge abo muvukana nabo. Nk'abantu b'Imana mwe mwagarutse mukabana n'abandi amahoro, mukareka nimba munagiye nimugende, mureke gukomeza kubesha no kugenda gufatikanya na ba muyaya mubabesha, mugende mwifotoza ayo mafoto n'ubundi nyine bababwiye. Ariko kandi mumenye yuko ibyo muri kuvuga ari n'amahanga, ari na Gisegeti, ari na ba muyaya bazi neza yuko muri kuvuga ibinyoma. Hasigaye jewe nabwira abanyamurenge kwihangana, tugakorera hamwe, tukavugira hamwe, tugakomeza tugakontribute amafaranga, tugakomeza tukaja kutabara abantu bakomeye, abantu b'abasore, duhaguruke tuje kurwana rura rugamba turutsinde. Kandi muhaguruke buri wese azakangurira buri muntu. Ariko ibi ngibi birakabije, ni too much, birakabije, ni too much. Tugomba kuzamaganira kuri. Murakoze, murakagira Imana ikomeze ibane n'abanyamurenge kandi tuzarutsindana urugamba.